1/3 od planiraните površini pod oris ili blizu 1000 hektari verojatno će ostanat neposejani. Ova je rezultatna nezainteresiranost orizo proizvoditeliti i ponatamu da je odgleduvaat ova kultura, koja vo poslednjeve 10 godini im donese samo maka i problemi. Orizo je 15-13 dinara 1 kilo arpa, 1 kilo belo orisa 30 dinara. Znači ne može da razumije kada su krenije. Iskaraš i 500 kila na dekar i 600 kila, koja će ti badne cenata na 12-13 dinara, to ne, i pšenicata da je toliko pa ne biva, a ne orizo. Procenki na zemjodelcite se deka Vokočanski od region veke so godini ne se seje oris na nad 10% od zemljišteta od prva kategorija. Namesto so oris nivite se obrasnati so plevel. Ova znači deka nivnot eventualno povtorno stavanje vo funkcije ke bide mnogo težok i skap proces, što zemjodelcite dopolnitelnog i odbiva. Del odniv veke se preorijentirale na piper, graf i drugi zemjodelski kulturi, čije proizvodstvo ima ekonomska opravdanost i im nosi kakov takov prihod.